Ola tuntuma chuanin transport department changtu minister a department changchung changa anzo na le chana kan thlirin kan ngai thlawanga mitam takina kan vei hemi lir thein tlan chok chung chang hi zona hin ron tel dona gundawin kan longa thladon eng po ni se video hi in ngai thla ho tiang Kinzalala lo somang Who Speaker Kalome, Honorable Minister Transport Department Changtuin, Min Sanatan Kazona Titsuheng Tehini Pakatna Lir Thei in Tlan Chok Wangin Lir Thei Apun Chak Phaem Panhina Lir Thei in Tlan Chok Kanman Male Kanman Nuwa Lir Thei Kumtina Apun Dan Min Shil Them Pathumna Lir Thei in Tlan Chok Awanga ni tina Tlan Lo Ding Hi Engzang Nge Om Palina Aizo Ko Pui Chunga Motor in Tlan Chok Hian Kanram Ekonomia Athalo Zonga Ngong Adverse Oblique Negative Impact Asiam Hi Zirchian Na Om To Em Alom Lo Chuan Sorkar in Zirchian Jul Ati Em TNE Who Speaker Kalome Changturin Transport Department Changtu Minister Pu Vanalhan lo somang Who Speaker, Members of Takpu H. Ginzalala, Champai Not Bill to Zona Sanatsu Tiang Hinie, Pakatna, Lirthay in Tlan Chok Avangin, Lirthay Punchak Paem Tisung Sang Hi, Transport Department in Zirchiana, Alanay Ngailo. Panina, Lirthay in Tlan Chok, Kanman Male, Manu, Kumrukchung Data, Anwa Hian Tarlananie. Heng data te hi Transport Department nuaya vahan database atanga laksuani. Kum sang ni som pakat le sang ni som pani inkara hian sang ko le zali som thum panga registerania. Sang ni som pani le som pathuma sang ko zakwa somwa pani. Sang ni som pathum le som palia singkhat le zanga som pasari. Sang ni som pali le som panga sang ko zani somli pasari. Sang ni som panga le som paruka sang ko zali somli panga sang ni som paruk som pasaria singkhat zariat somni chuchukum ruk chung hian motor lirthei sang rukle zali som paruk register ania heminu kum ruk chung sang ni som pasari changa amalte tenti taloi la pu speaker sang ni som ni le pathum inkar kum ruk chung hian vehicle singkhat le sang ni le zarukle Somkuale pasari register anniani. Sina Lirthay in Tlan Chok hi Aizol Municipal Corporation area chok man ania. Aizol hi Mizoram ko pui ber ania wangin Aizol Lirthay chok po nilo. Mizoram munrang atangin Lirthay lo lut le chok ain pol sop na se maya. Chu wangin in Tlan Chok awanga ni tina Lirthay ding zati soi mai thei anilo ani. Zona nung berchana tourism transport department atang hian hetiang lam hi zirchianna alom lowa tundin hona zirchiang tu turpo ruat anni lemlo tikha ka chana ni Zobelna Turin Zona itu Pu Ginzalala lo somang Ale Who Speaker Kalome Motor in Tlan Chok Awang Hian Motor hi apung chakle ni ti hi hriat ania amaro chu azat chero chu soi thiam har khop maya ka zona hi ka zo main pu speaker soi za hi ngai khop mai he thil hi member te pon mel lo thri thiam sela tin motor thar hi gal leina se me maya hemi motor thar gal le wanga mizo mi pui te hianin sum tam tak kan central hi ana sakopin karinga chu wangin in Tlan Chok awangin sum le pai le thil dangdanga po har san na kan to pha le don na kan ngaya tin hemi motor ding hi nia asuyang khan honorable minister in asuyang khanin aza che chu kan soi thailo amaro chu ideal ading sim hi economy chuanin tangkai na nei lo alo ni motor pakhat ni tina adin si kha chuanin motor tin zela hianin sum tam tak kan loss ti na ni kum tam taka phison tam deuh kan loss don ani khala kan zirchelo wangin soithiam har dewe
tin motor punchaka wangin insurance lamte hi pek alo nga ya sum tam takhata po hana luang ral ani tina dalia changan soidu chu motor pung zel hianin traffic mai ni lovin e parking problem hi asiam nas em mai ani tina dalia chuanin hemi in tlan chok hi ani taka chuan temporary solution mai ni in keizon ka ngai dewa permanent solution chi apon ni lova entinan motor ka in tlan chok ma in motor sing khat lom ta sela kan in tlan chok nu asang thum loading ta se sang sari atlan don ti na ni ta ni ama ro chu motor pun pha mi wang khan kha sang thum kha ari cover hun chu kha om le maya sing khat kha ron tling thoi mai ni chu wangin temporary solution mai ni in ka hria tu na hian ka in tlan chok ka wangin motor hi apung em to a hi tu na vai tlan ti don po ni la traffic problem na salu tuk chu min siam sak dona i tlan tir le ngu ti poi ka ron ngam chuang lovani ama ro chu hi zir chian ngai deuh ni in ka hria kan economy a hian hong na salu tuk ane wangin hi member ti po hen kan ngai to na da ila tha in ka hria thil pakhat poi mo deuh ta chu kan motor jam chan traffic jam chan hi chu tilu tu na tam lem lovani kong ko lai de ule peng chuam lai de ute achena bizon fit ni fit thum lek te poni han zau lekila motor jam om lo mai tur khani ya tin hemi junction hi alen khujason zong te po han tia khatia mala ka improvement ani thei ati thei khachuanin in tlan chok ngai lovin akal thei dan hi omin ka thia motor sim chu natural growth hi om sim ma apun na hi chu chu ni wangin a zona khan lu don ole pusbi ka zona ka lu tre pania chu ni wangin ngai to na zau tang nein member dang te po hian in zona kan siam kan be sei dewa chu wangin ka zona chu hei hi ni a motor in tlan chok hi kalpui zel chi ani em tiani pusbi ka galome zo bela zo turin me bar zom ta pu chuan thanga lo somang speaker ka start question za songa le pathum na hi ka zot man don in ka shalawa ama ero chu supplementary a hianin an zot mei ila thaw me tin zona pa ngai nen pokhan ain relevant dia vin ka sia Mizoram chunga transport bus engzat nge khoi ru ta tenge an plan ti ni zo bela zo turin pu lal mon pu punte sang tu zo bial tu lo somang pu speaker kalome ka zo bel na chu district thar a hian detail da tumna da thoi tumna omem tile tuna motor punchak dan aron chan na kha Mizoram pung ngai aizol khopui chau ti le adot le chon pathum nai soi zaw do le ka ngai motor in plan chok ki soi tam em maya kha chu chian na lo department in la nei vak lo thu kha soya ol te chu dan chu abc in dotin kan peta a chu abc alphabet a to z a hian somni paruk letter a oma chu thi ni chuan motor registration series pakhata khan e aringot khan sang ko zakwa somkwa pakwa digit li om ti na ni tani chuti ni chuan sang ko zakwa somkwa paruk into 26 kha beldon taila sing ni noi ni singa sang ko zakwa somsari pali lo ni ta amaro chu ai hian number 1 an de em wang le o in 0 an de wa nan pek kan ni chu je somni pali pe ka lo ni ta chu diang somni pali pek alo ni chuan MZ01 ringot hi AA la tel lovin nuai ni sing thum sang kwa zakwa som kwa pas zakwa so nuai ni sing thum sang kwa zakwa som sari paruk tina lo ni ta ABC tel lo MZ01 ringot ala ni lai khan sang kwa zakwa som kwa pakwa tho om ta chumi bel le chuan nuai ni sing li sang kwa zakwa som sari panga alo ni ta tisuan tuna in plan chok dana hian ni tin number ending pani Monday at 1-2 Tuesday at 3-4 1-2 Tuesday at 3-4 Wednesday at
45 Thursday à thì khán in thì chầu ta dễ là thì xuân đi khát ta number bản thì dễ là off hiền off ra ta chú sinh ni lệ sáng quá giờ quá sớm quá pasar về là lâu nita này chung dòng dòng chuan lâu off ta chupa chung dòng dòng cho ai rồi khó bùi té à hiền ni khát ta hanin plan bel le đó sẽ nổ bel don ta sẽ em tin nghe niang tí kha cái số bel na nè Zobel na zot turin Aizol West One built to PTBC lo vel chuan lo soma. Pu Speaker Kalome Transport Department changtu Minister nena ka zobel na chu lir thei in tlan cho ka hian ke ni Aizol West One bial te hi khopui le thingkang in chopol kan ni rualin a khopui area po hi traffic jam lo na lai kan la ni veria NGO sang tele na khotlang shroi tu te po inangen na te po kan lo thlen to a traffic lama te po hi voinia hian khulai Aizol West One huam chung bi ga khwan lir thei in tlan cho ka hian min huam lo tir thei dan a omem ti kha ania apani le na chuan rural area kan ni tel awangin auto rickshaw service kan nei te sai rang si muyami te transportation problem a omve awangin le khulaya company peng petrol pump bul kheng khu tlan thei ve na dan min siam sak thengem IMC huam chung toy te a khuan ti kha transport minister nena ka zona ni e kalome Okay, ang chang turin Transport Department changtu Minister Pu Walal Hlanai lo soma. Pu Speaker, Pu Ginzela la zona nei tuina zobel na kha. Motor in tlan chok hi kalpui zelchi nim ti lai kha. Hemi motor kal in tlan chok de hi transport lampang atanga initiate ni lawa. Motoring kalsok low irsona kasu Coordination Committee on Traffic Management Committee ina asiamania. So wangin hembi Coordination Committee on Traffic Management hian angai tu lea tidang lam aduani chuanin atidang lam theitu turlai chu ani ome. Tin puchuana zona MST bus service sungsang kasu tundin muna chuan Mizoram chunga MST bus si kong pakwa service tir me kania Aizol Lungleite, Aizol Kuangting, Aizol Marpara, Aizol Mimbung, Aizol Notlim En, Aizol Rajiv Nagar, Aizol Truth Purdung Say Siaha Truth Chakei, Le Lunglei Town Basa, Pani MST Basia service make book ani. Tin Monpuya zona, Pum Monpuya ML Zamtak zona, DTO office Hontumna OMT Laika, district Kahian kan nei kimma DTO office tuna district thar pathum kan an nei belle hian department ho tu ten thi patop in tran an la tengchuan tuna hian district thar pathum sai tual le na thial le khuzola hian DTO office hontumania DPNAR te finance lampang te point clearance min petoa amaru so MVI te le staff train khat kha lak turan ya chu tianga recruitment country fel nuwa chuanin hilai heng district pathum a hian DTO office kan hong kan tumani tin Aizol West One zona in tlan chok ki khopui traffic jam omlo na lai ti chuan min exam theilomi ti ang deuh khania ka pokani china kan soyang khan he in tlan chok siama hi Coordination Committee on Traffic lampang ina an mane wangin keni hian thui tak sei thei kan nei chelowa amaro chu a operation lai kha chu adik mel veun ka ria company peng thenga auto rickshaw te khulai service chintan lo thlen ve kha chu traffic jam omlo na china te sun tangkai takami puite poinan chhor thei tur ni na ranga chu wain khang ka chu thil ti om taka kangaye kilome pu speaker Start question number za somli le pathum na kan kalang
zona le chana hun chu zawatikan ingponi se concern department kha a concern department anni thorul khanin anni lo na lai chen kha lo ve thok maya engponi se he thili chu ve oma lir thein tlan chok kan ti hi ke kan ti sual lian tak pol chunin ka ria tuna hianin tlan le ve khan ti donila problems tam tak har satna tam tak heron om to don ni na riata engponi se khan ti zong kha tum video chu ni le phot te se